Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perkenalkan, nama si kami Jo Muhammad Yusuf. Si menganai anjak panggungan, si menganai asli anjak Batan. Cuma tanau ikam kat di lepung di Kumring Agung. Ada sikam Raja Budaya. Patunan si Jo ialah kisah ure Abang Edi Sayuat di anak Mesuji. Patun si Jo cerita, patun si Jo cerita, lapahan nasib direi. Lapahan nasib direi, turun dungga dunia, nayah saiku alamai. Turun dungga dunia, nayah saiku alamai. Besabar berih di badan, besabar berih di badan, nunggeweti titipan Tuhan. Nunggau titipan Tuhan, radu 14 tahunan, lah diju keturunan. Radu 14 tahunan, lah diju keturunan. Mulia majau kau sayang, mulia majau kau sayang, ku lamar anjak pesisir. Ku lamar anjak pesisir, dang miwang ni kau sayang, si Jo sangun ka takdir. Dang miwang ni kau sayang, si Jo sangun ka takdir. Kupul dak libo rabo, kupul dak libo rabo, miraknya ngenah hatian. Miraknya ngenah tian, ngebo anak Pak Limo, ikam wokak lapah sayan. Ngebo anak Pak Limo, ikam wokak lapah sayan. Usaha dak jodanai, usaha dak jodanai, berdua munih penano. Berdua munih penano, kekalo sepi atei, miwang luh mak terasa. Kekalo sepi atei, miwang luh mak terasa.